Sak, ti katurudan at tanod. Lastog mula na ita, Chip. Ay, Gano'n, Chip. paano nagkakada kayaw? Kasano ko, ma, Chip? Isat ka, dahito isa nga baso nga arak. Uray siya ka, kabalak mat nga ramidan da ita, Chip. Uray siya, mat. Uray siya. Kita nyo ah, one click, Mickey Mouse. Oh. Nga, ayos ah. Ang imong sa anak pa abilib, Chip. Anya? Saan ka bilib? Kayat mau? Paparparak day talugpak nga agong mau? Laban ti kayat mo, Chip. Gulukan sa amat. Wala. Gulo ken laban. Kayak tanaturod ang araw. No, sige. Winan. Naturad ka na, Chip. Uy, naturod ka. Sikati katuridan na tanod. Nasayat na, tabigbigan nyo dayta. Ala, Chip, paandaran nyo nga ro din ti tricycle yun ata. Gawid tayo, tani, sumipngitan. Gawid tayo, Chip. Sumip nga tanaya. Pantayo, Chip. Sige, aglugan kayo warudan. Tagay tulod kayon kadagiti babalayaw. Wigil mo dito ba nagpaliyo mo? Maulaw kan saan? Kaya ko nagdumay. No straight. Kaya nga ag straight ti pa nagmanihaw. Chip! Aguri ka, Chip! Abay. Kumita ka, iti akin kanyagin mo. Kitaan! Ay, isarden ko ti tricycle katap na makita. Jesus! Chip! Alalya! Ha? Ay, hunay na nakangis-ngisi ta babae. Black Lady, Chip! Ha? Ay, alam niya! Taray! Ulayin na, Chip! Alam niya! Awan di alya. Pumanaw ka akararwa. Cho! Anya ti araramidam si kainteng. Salsalamat ni kwarog di tasalas. Dakas nga espirito. Padawam ni Kwarog. Inteng! Kararwa stay alya. Stay banang dungo. Takamot gayam dito. Agan ano kaya? Kas kalag mao yung itikas tangar aramidam. Orasyon dati panagan ni Kwarog. Di mo aya makita a permitib mo itong nahalalya. Ay, magkita kalangan iti mapan mga laukan kwa na. Saan asika? Tamangan no kumarkaro asaan na maimbagan ni Kwarog. Ayun, sige. Kasi matika na ka. Dita kurbaan ti ibagbagada a pagpakitaan ti alalya. Isumot lagayam akabut-buteng daday ta a lugar. Nang runa ka no agar arbes marey. Agparangkano ti Black Lady. Anya, ay, sumgarak iti kasta nga ibagbaga, mare. Udnon sa atalaga marey. Kita man din napasama ka ni Kwarog. Nakatorturad kan malalaki at chiptanod, nagpakitaan ti Black Lady. Ay na, sapay sumipngutan, mare. Ay, itin mo kanya kung tigat-gatangag tamapanakon. Ay na, mabuti ng aklakit di amarabyan. Nay, papanam, kapitan. Mapanak man iji abagatan. Barang ada makitak analay nga agalaw. Agalaw ko nam. Un. Ni Kwarog naman. Nakabat-batin siya. Nakakitan sa iti al-alya di takorbaan. Ayun, kapitan. Kasapulan at talaga ti mga laukan kwa na. Tapno agsuble di kararwana. No, saan nga nagsublay? Ay, katang-katang-katangan ang agnanayaw. Sus. Jack ipalubaws. Iso nga raw da kasapulan tinalaing ang mga laukan kwa na. Iso ang mapanak di tabagatan. Barang ada makitak analaing nga agalaw. Ay, sus. Apay-pay lang nga madayo ka nga'y kapitan. Agdan dito isang wanam ti sapsapulam analaing ang mga law. Ano? Sika? Siyempre! Ahehe! Kalalaingan ang mga law dayto, kapitan. Kitintang araw din Professional ang mga law dayto, kapitan. Na? Iso kasapula ti talent set. Bayan ti kaya't mo asawan? Yes!
Manitown, Kapitan. Ay kukukwarong aya. Apay asimida ka. Kararwana. At subli. Adalalya! Ayun, talaga. Adaalaya. Ngamjay kararwana. At subli. At subli. Adalatang dalalya! Ay, at subli. Nasa din naman, tinagturturungan. Ti kararwana. Kararwani kwarong. At subli. At subli. Kararwa, andiyan kay Mare. Nagsubling ti kararwa ni Kwaraw. Ay, nakapitan, marigatan. Apay ang marigatan? Kasapulan ti an-anib ang maipabulsakan ko na. Anim? Pangalaan nga iti kasta. Sigay, perengen na kapitan. Na, Makitam kadagiti matak. No sa dinaw ti pangalaam iti an-anib nga ibagbaga. sige. Pereng. Rengen ka kastuyok. Pereng. Aw, anya kapitan. Mabasang matlaan kadagiti matak. Jack unay mabasa. Ada! Sige, perengen naklaang. Nalawag ang makitam tinagan abadaw. Anya? Papanantaya to yan. Intamang kita iti an-anay. Ay na, kabambantayan mo't tan titurungan ta. Ay anusan ta ti umulay bataw. Taapaman ang makakita ta iti an-anay. Ay saus. Bumak ng tan. Ano ayat yan, anib? Ati dug nga istorya bataw. Iya babam Ay ati dug nga raw. Mas dawak man ken katuyan. Malakit din. Tulungan nak amang birok iti an-anay. No kayat mo anaimas ti sidaom. Dahito, ti baga magatangak nga an-anem. Apay, agdua-dua ka, kapitan. Anya ti kayat mau. Maimbagan kan agsubli ti kararwan ni Kwaraw. Wano ilakok iti sa balay da iti ngan anay. Ay. Apa nga ilakom iti sa balik at saktag kasapulan? Bayadam nga ruday. Di mula kat ilibre mo dun. Siyak pa ti kapitan. Pagbayadam pa'y may. Ay trabaho lang, kapitan. Awan personalan. Sigay, no di Ay, ko anakon! Mano ti bayad na? Gastoy, kapitan. Inyukran mo mutindag iti ramay mo iti sangwanan ti ropa. Hey, kayat nasawain. 5 ti bayad na. 50? 5! Mano ang 5? 5 kan talo ti zero na. Nagngina mo tin. Ticket or levite? Ngam sigurado ka. Ngagsublit ti kararwan ni Kwarog. Babaan iti daytoy nga an-anay. Ay sigurado, kapitan. Mamati ka kanyak. 101%. Nagadun a kwarta da ito yan. Dayta ti bagbagakan ka. Hey, hey. Naglakwak iti an-anay. Anya, kat no bato lang da dya binalkot mo iti bulbulaw. Kit iso mo. Ngamamati ni kapitan anabilag dayjay nga an-anay. Uto-uto at talaga da dya kumpare ka. Kapitan Paimot nga raw. Hey, mala. Inka igolpen iti naimas amasita dayta naglakwak. Ilutom tumatayin, tagsubli akpay kini kapitan. Lakwam manan iti an-anay. Saan? Inakagasan ni Kwaraw. Alawag tapno agsublain te kararwana. Hehehe. Nay, awan mat ni Kwaraw dito'y sala syumaray. Kaawid na, Maritoyang. Anya, pinalubosan niyaw ang nagawaid. Mapan ka no ang digos. Ay sos, diyo ko mapinalpalubusan nga gawid maray. Amaw no apay. Apay, Sa balay akararwata daken kwa na. anya. Saan nga isuday chay?
tatipudno akararwana. Pimanaw. Kahit napananangay nga rod no pimanaw. Nagbirok iti balasang. Anya! Ay nas ka na makitak ni Kwaraw. Di na pa'y nausar ti ginatang ni Kapitan ngan anay. Ay nasaya at nakita ka, Kapitan. Mapanak ko may di barangay hall kay. Ay intapay kini Kwaraw. Tapno maaramat na tay ginatang mo kanyak nga anay. Kat no nagawin. Mayat sabit tayo. Ay patyan na, Kapitan. Delikado. Tasabali akararwat at dakin kwa na. Amangan no agkabail. Dangran na tayo. Ay lakit di Isu nga intan ije balay na. Kaduan na, Kapitan. Si Kati mang tenggal. Nakaturog mat ni Kwaraw. Ay kabay mayatan na, Kapitan. Ala. Yawat mo kanyak tayan, anay. Antoy, Oh, kararwa! Naiwawa! Sa dinuman ti ayan mo, at subli ka kuma. Na, Oh, Kapitan, makisala ka mutin anya nga ti Aramida. Tulad ka di ti panagsalam. Ay kitsabali nga istip Na, Medyo ikinikinay. kababain. Awan mo ti sabali makakitakin ka. Na, Malaramidem, Kapitan. No kayat mo nga agimbag ti kakaisuna ka anakam. kastoy ka din. Ay ikinikinim Na. Ikindik pa'y. Wen, ikinimpay. Jay abagam ikot-ikotem. Samon to ingato nga ipayapay dagiti imam. Kastoy. Nauna, nagrigat ipaparamid mo. Dance lesson sa time. Ay sus, Kapitan. Ay, na. Pagsayatan ni Kwarog daytaw. Sige man lang. Kararwa! Agsubli ka! Kararwa! Naringan ni Kwarog. Ay, Kapitan. Di mo pa'y as-asit yan. Sabali akararwa dayta. Agkabil. Ngay, Anggal, nanatuyang. Anya ti aramida nyo dito'y balay ka. Kwa, papaimbaganda Ay, ka, di mo Kwarog. pa'y kasarsarita kunak. Sabali akararwa dayta kasarsaritam, Kapitan. Nay, anya ti ibagbagayo akararwa. Mangan ka lang, Kwarog. Kaadwan. Una, tanay mo bisbisinak. Agasam ngay. Nahang ubrak pa'y. Nahang uber ka. Inteng. Awan mo't ti madi aman madlaw ko kani Kwarog. Narawat mo't lapta amangat. Ay, obserbaran ka lang ta. Tay suti ko na nituyang. Limpyo mo't ti panagsasauna. Kasano ko maakuna na asabali akararwa ti addaken kuana. Kasta dagiti manglimlim mo akararwa. Ang magando ito madamdama sa balin ti aramidin na. Nay, Anggal. Antay. Di mo yan dakmutlatan amangan. Ay, ay imangan ka laang Kwarog. Para kan ka dagita amakan. Aw, nagmayatan ngayon no kasta. Aw, Nukimusim ni Kwarog. Word, mamati akon asabali nga espiritu ti addaken kuana. Ang kita ang man inteng. Karkarumat arimawag. Kapitan, ayan nga ni Kwaraw. Ay, agsaksak do iti danom apagdigos ko. Kunakon ka. Apay maray. Ay sus, saan pa'y anagsublay ti kararwana? Nagsublin sa amutan ti panagkunak. Ay sus, sa balay, Kapitan. Ang no kayat mo nga agsubli ti original a kararwana. Hey, pay me. Payo agin? Una, mas napigpig sa ngan anay ti ited kao. Tapno talagang agsublay ti original a kararwana. Kayat mo asawan, kurang ti bilig di mo na ginatang ka iti 5,000. Kurang a talaga, Kapitan. Dito sumaruno agatang kang kangaanib ngay. How much is the price ngay?
ay katkastuyin kapitan. Naa. Lip in right mo tentiin nga daw. Hey, siyempre ay left and right nga raw tibayad na. 5 plus 5 equals 10. Naa! Hey, Ay. Talumat lang ti zero na kapitan. Nagngidad nga eh. Eh, umasidig ka man dito ikwarog. Apay, Uncle? Rik na eman, no sa bali akararwa ti addaken ka. Anya? Tila damdamagam, mate. Apay kumamasukatan ti kararwak nga eh. Isumati bagbaga ni Tuyang. Jay original akararwam. Napan ka no nag-chicks. Mabalin ayamot ti kasta. Ket isumati imbaga na. Ta isuti nangalawkan ka. Nahang ubrak la ide, Uncle. Na. Mamatpati kayong tumot ngamin kininana Tuyang. Sapay nagngingi na ti anib nga lako na. Ha? Linuko na ka manin, Uncle. Anya? Apay ngamin anamati ka, mate. Eh, masapol nga isubli na ti kwartak. Saan ang mabalin daw? Gismail ti paglakwak iti ilakok nga anay badaw. Tilar aramidem tuyang. Ay aguli magkakadilaang dita. Pakairanudam tumot lang daytaw. Manglukluko ka iti padam ataaw. Panangloko ay atar aramida ag-agasak nga raw dagiti agkasapulan. Nalawag apanang tulong dayta badaw. Saan ako nasumurot pa kan kaamapan mga laitian anam iji kabakiran. Nibar! Ito! Palay! Da, anyaray kapitan. Kalagagayam alukluk wendak si Katuyang. Ay di nakiramraman dita paray. Jack amo daytan ni tuyang laeng. Apay nga yasyak lang. Kat no si kati kaadwan ti sinda. Kadagiti agkakaimas asidaon. Dua kayo. Arestado kayo. Anya mo ten pari ta iramraman na kaun. Ay dua ta tapno awan lugay. Sigay kapitan. Dua kami kinibadong kaw. Apa ibalod mau. Ay, nanatoyang. Apay ngamin alukom ti padam atao. Tapno lang maadan kay ti kwarta. Adumot dita, ti mabalin mo apagsapulan. No dakes ti aramid mo, dakes mat ti pagtungpalam. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawan nilang labida tayo anay. Kapitan Inteng.